Gloria a Dios. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas. Munani kay diapi kankunaman tata Dios pa palabranta ñawirita yacharichispa akay jóvenes ninchej necesitanku ashkata noqanchismanta y paykunapis astawan palabrata yacharikunankupaj. Y munani kay tardepi hermanosni a través kay canal YouTube necta kankunama hermanosni charimuyta palabramanta willarita tukuy pikunach hermanosni kankuna uyarispa kasangichej hermanosni a través qawarispa kangichej a través kay YouTube necta ajina kaqtin hermanosni ari kay diapi munani kay tata Diospaj palabranta compartita mashka jóvenes jovencitas waynuchos, waynuchas, magtitos y magtitasman, munani tata Diospaj palabranta, comparticurita, a través que YouTube necta, mashkas hermanos kankunapis, compartispa kangichej, a través paikunapis, hermanos ni, escribikunankupaj ari, kay YouTube necman. Ajina kartin hermanos ni, kay yachachi kanka kay hinamanta, yachakuy tata Diospaj palabranmanta, jóvenes, ama kuchichakuy espirituman urmaychekchu. Yachakuy kanka kankunapaj. Yachakuy tata Diospaj palabranmanta. Jóvenes, ama kuchichakuy espirituman urmaychekchu. Tal vez kanta purikunki. Imataj chay kuchichakuy. Kuchichakuy espirituqa kashan fornicación. Palabra fornicación imanitataq munan tapurikuaj y tapurikunki. Kuchichakuy qaniyta munan. Waynuchu manaraj kasadakushaspa. Waynuchawan puñuykakapun y kuchichaykukun. Chayqa hucha tata Diospaj ñawpaqinpi. Kunan tapurikusunchej tata Diospaj palabranmanta. Imanintaj kay primer yachakuy. Imanintaj. Mashka jóvenes tapukunku. Kuchichakuymanta. Diospaj ñawpaqinpiqa huchachu umanachu. Tal vez hampis tapurikunki. Jovencita, magtitu tapurikunki. Kuchichakuyman urmayqa, Diospaj ñawpaqinpiqa, huchachu umanachu kashan, hucha. Entonces, tapurikusunchej. Fornicación qaniyta munan, iskay jóvenes, qari, warmi, tiakunku, mana casadasqas, iñapis ruwasankuna chay relación sexualta, chayqa hucha, tata Diospaj ñawpaqinpi. Casadakuyqa tata Diospaj ñawpaqinpi ma huchachu. Casamientomanta haqayman relación sexual ruayqa ma huchachu. Tata Diosqa qarita warmita nerqa maypachachus casadakunki warmi kaspa qari kaspa chaymanta haqaymanqa manaña qanchu nin dueño kanki cuerpoykimanta warmi kaspa nigata qari kaspapis dueñochu cuerponmanta mana chayqa dueño chay esposoyki qanmanta hermana hinallata qanmantapis jovencito kay aycha cuerpoykimantaqa dueño kanqa esposayki chaymanta recién k'askanaykukuspa atinchej hermano ruayta relación sexualta wawitastapis ruakuyta. Entonces apóstol Pablo kayta tapurikunki maychika jóvenes tapurikunkichej apóstol Pabloman a través tapurikurqanku y apóstol Pablota kay hinata kuticherqa jovenesman y munani kay paqarin qanmanpis kay palabrata willarimuyta. Primera Corintios hatun kaqtaqaynin karishan Primera Corintios hatun kaqtaqaynin qanchis huch'uytaqaynin manta iskaykama ñawirisunchej. Imanintaj kaypi tata Diospaj palabran. Kunanqa kartapi tapumuankichej. Kunanqa nin kartaspi tapumuasqaykichejman hina kutichisqaykichej. Allin kanman nin qaripajqa mana warmiyuq kanan. Chaywanpis mana kuchichakuy huchaman urmaspaqa sapa uqpis kasadakuchun. Hinallataq sapa uq warmipis qusayuq kachun. Entonces, tata Dios imaniwanchejtaj kaypi, tal vez kunan qanta purikunki, qari kaspa warmi kaspa. Kunanqa kartaspit nin hermano tapumuarqankichej, kunantaq kutichisqaykichej. Allin kanman nin qaripajqa mana warmiyuq kanan. Chaywanpis mana kuchichakuy huchaman urmanaykichejpajqa sapa uqpis kasadakuchun. Hinallataq sapa warmipis qusayuq kachun.
Entonces, han jovencito, matinkichu aguantacuita, matinkichu cacuita, imaninta apóstol Pablo, iglesiaman, pita iglesia hanari, pichus han nerganki, hatiscaiki, sirviscaiki, han maniciasunki, entonces, mana atispa cacuita chayqa, ama huchama urmanaykipajanin, mejor casadacui. Tatanman presentakuy, mamanman presentakuy, hinaspatak pastorman apay fechata casadakunaykichikpaq y chaykamaka amapuni qankunaka tupanaykuykuychikchu hasta registro civil y hasta matrimonio ceremonia ruwakunankama y chay ch'isiqa ari tulluykimanta tulluyki aychaykimanta aychayki atinki hermanituy ari qanqa chay warmiwan también hermano puñuyka kapuyta, ¿no? Ajinata nin ari tata Diospaq palabran y charayku hermanitusni kay paqarin Kankunaman compartiremos pakasiani. A ver, kunan palabra manjina. Iskaykaj tapukuypi qhawarillasунtaj imanintaj. Iskaykaj tapukuypi qhawarillasунtaj. Qoñirikuyniykita manachus aguantakunki chayganin kasarakuy qhari kaspa y warmi kaspapis. Mashka jóvenes ninku predicaqtiyku kaymanta acaso manachu qankunapas aguantakurqankichis charayku mana noqayku hina huchama urmanaykichikpaq como muchas veces pastores ma predicaykuchu ma willaykuchu entonces kay hina huchas manchayanchik y chay hina huchas iglesia ukupi kasan y mana chay kananpaqtaq willamushayki yachachimushayki joven kay hinamanta si mana qan qoñirikuyniykita aguantakunkichu chayqa qhari kaspa warmi kaspapis entonces nin kasadakuy. Imanintaq tata Diospaq palabran kaymanta lerisunchik. Primera Corintios hatunkaqta qaynin qanchis huch'uyta qaynintaq pusaqmanta hasta esqoyn ch'inininkama ñawirisunchik. A ver, imanintaq solterosman viudasman ima kaytanini allin kanman nuqahina mana kasarakuspa qhipakunaykichik. Manachus kakuyta atinkichik chayqa kasadakuychik. Astawan waleqmin kasarakuyqa. Munaywan qoñirichikuspa atipachikunamantaka. Qué interesante kay palabra. Imaniwanchiktaj kaypi solterosman, también viuda se kanki u viudo queda kapunki, entonces derecho ikipi kanki kasadakunaykipaj. Charayku solterosman, viudasman ima kaytanini. Allin kanman noqajina mana kasadakunaykichis qhipakunaykichis. Apóstol Pabloqa ma kasadakurqachu, ¿verdad? Pay kikinta qhawarikuspa nisharqa, mejor si mana kasadakunkichu noqajina queda kapi. Pero manachus kakuyta atinki chayganin o qarita warmita entonces kasarakuychik astawan waleqmi nin kasarakuyqa munaywan qoñirichikuynikichikwan atipachikunaykichimanta y mamaquchapitaq ruphanamanta nisqaqa ichari manachu hermano entonces qhawari kay tapukuykunas qué lindo kutichisunki tata Diospaq palabran jóvenes ama qankuna chay huchaman urmaychikchu chay kuchichakuy chay fornicación ama iglesia ukupi permitinachu noqanchis ichari kayta niwasanchis noqanchisman pikunachis uj día nerqanki qatisqayki servisqayki nispa qanman joven palapashasunki kay tata Diospaq palabran kunan lerillasунtaj kinsa kaq tapukuyta ruwarillasунtaj imanintaj kinsa kaq tapukuyqa kay hinata willariwanchis imanintaj kinsa kaq tapukuypi kay hinata kinsa kaq tapukuy jovenesqa ayqiychik kuchichakuy huchamanta. Tata Dios imanishan jovenesta no kanini ayqikunaykichikta chay kuchichakuy huchamanta. Aqakunaykichikta manaña nin pantanaykichikta ñapis kay palabrata uyarispaqa. Imanintaq kunan Primera Corintios hatunkaqta qaynin suqta huch'uyta qaynintaq chunka pusaqniyuq. Imanintaq ñawirisunchis. Ayqiychis kuchichakuy huchamanta. Sichus pillapis waq huchata ruwan chayqa chay huchaqa mana cuerponmanchu chayan pichus kuchichakuqri cuerponpaq contrampi huchallikun. Entonces imanisan kaypi tata Diospaq palabran kay Primera Corintios hatunkaqta qaynin suqta huch'uyta qaynintaq chunka pusaqniyuq ch'iniñan ayqiychis kuchichakuy huchamanta jovencita qanta palapasyasunki pillapis waq huchasta ruwan chayqa nin chay huchaqa mana cuerponmantachu chayan claro si kay cuerpoykita qan nirqanki uj día kay cuerpoqa nin tata Diospata espíritu entonces kay cuerpoyki almayki espírituykiqa kanan atiyan hermano huchamanta t'aqasqa mana chaywani sasunki tata Diosqa que mana kasadakunaykita nisunki hermano manchachikuypi kan joven señor ta sirviku y manchachikuywan tata Dios mas kapusunga ujuarmi manchachikuq tata Dios ta ujuarmi munakusuq qanta kikillantata qanta warmi nisunki kanka ñuqata sirviway
iñuqataq mas k'apusqayki manchachi Diosta manchachikuq qarita qari tukuy sonqowan qanta munakusuqta si kay cuerpuyki templo del Espíritu Santo entonces amari kay cuerpunchtaqa huchaman apaykunachu ichari entonces leerillasunpuni yacharikushanchis punto por punto ichari entonces tawakaqta pukuy imataq kanman aychanchik munayninqay aychankuq munayninwan jovenesqa kuchichakuy huchaman urmanku eso es cierto y aychaykichik munayniykichikpaqwanqa kuchichakuy huchaman urmankichik sapa jóvenes muchas veces kay aychanchispiqa munanchis ari hamun chay q'uñirikuy qaripaq warmipaq y chay aychanchik munayninwan atipachikuspataqri jóvenes warmi kaspa qari kaspa urmankichik chay huchaman pero imanintaq tata Diospaq palabran kay Gálatas libropi hatunkaqta kaynin phishqa huch'uyta kaynintaq chunka isquniyuq ch'inininkama sut'i kanku aychaq ruwaq kasninkuqa jóvenes pataqa ichari sut'i kanku aychanpaq ruwayninkuqa jóvenes pataqa imataq kuchichakuy ch'ichi kawsay millaypuri tal vez kan joven millayta purisianki jovencitasta creechispa y ajina kanku mashka jóvenes aún hermano kaspapis aún hermanos sutichakunguichik pero takishanguichik kanguich animadores teclado tokashanguichik tal vez batería tokasanki tal vez guitarra tokashanki pero kan hermano aychayki munayniwan kay kuchichakuyman chay ch'ichi kawsayman chay millaypuriyman yaykuykapunki y todavía ninchis que Cristo causan noqa kani cristiano ripushanki matrimoniosman tokarikuq entonces kay hina kuchichakuy espiritupi chay hina millaypuriyniki p'enkay joven ichari Tata Dios kay paqarin kay palabranijtas reparachisasunki ñuqa munani palapaykusuyta qanman mana noqaq nisqaytachu sinoqa Tata Diospaq palabran nisqanta munani qanman willarisuyta sut'i kanku aychaq ruwaqkayninqa jóvenespaq kuchichakuy ch'ichi kawsay y millaypuri maychika jóvenes purishankichik mana kaq kunata chay kuchichakuyta ruwaspa y engañaspa waq warmistaraq waq jovencitastaraq creechispa o también hermanaspis kallankutaq warmispis creechispa qarita munakuyki nispa aún ratitulla kuchichaykukunkichis ña wañataq a veces hermano kuchichakushallankitaq chayqa mawaliqchu chayqa hucha Tata Diospaq ñawpaqinpi kunan tapurikusunchis hermano maypichis tapurikishanchis chay nishanchis hermanos ni kasharqanchis chay tawakaqta pukuypi kunanqa phishqakaqta pukuyta ruwarisunchis kay phishqakaqta pukuypi tal vez qanninki phishqakaqta pukuy ñawisninkuwan qawanku mana kaqkunata y sonqonkumantataq lluqsimun kuchichakuy hucha jovenespa eso es cierto ñawinchiswan qawanchis mana kaqkunata y sonqonchismantataqri lluqsimun y kuchichakuy huchaman maychika jóvenes urmaykunkichis ichari manachu hermanos ni entonces muchas veces kay ñawinchiswan noqanchis hermano imata qawanchis hermano novelas pornografías mana kaqkunata qawanchis chayta qhawasqaykiraykutaq sunquykiman yaykun entonces aycha cuerpuyki debilitakun qallarin hermano huchaman urmayta imanintaq San Marcos hatunkaqta qayninqanchis huch'uyta qaynintaq iskay chunka uqniyuq hasta iskay chunka iskayniyuq ch'inininkama ñawirisunchis qhawari runaspaq sunqunkumantaqa kay hina lluqsimun saqra yuyaykuna soltera puro kuchichakuqkuna suwakuqkuna runa wañuchis kuchichakuspa nin qinchachakuqkuna kayqa sut'isitutachari kaypi niwanchis runaspaq sunqunmantaqa kay hina lluqsimun saqra yuyaykuna yuyaynikiwan qawanki ñawisnikiwan yuyaynikipi piensanki sunquykiman chayan y soltero purutaq kuchichanaykukunchis ichari manachu hermanos ni y suwakuqkuna y runa wañuchiskuna y kuchichakuspa qinchachakuqkuna entonces hermano kayqa nuqanchisqa charayku hermanos ni amana kay ñawisninchikwanqa chay mana kaqkunasta qhawanachu sinoqa chay novelas chay jovencitos much'anakusanku chay cebollitas chaykunata qhawanki entonces jovencitapis hermanay aychapi kawsaq kanki debilitakunki munanki pi marq'arikusunanta munanki pi much'aykusunanta igualito qaripis qhawan chayta ñawisninwan rikun yuyayninman yaykun sunqunman yaykun munan chay imilitata marq'arikukuyta munan hinaspataq sayarichikamuspa q'uñirikuspataq munan hermanos ni ari chay kuchichakuy huchaman urmayta maychika jóvenes waynuchus ajinata urmankichik pero tal vez ni pica y palabraman yachachisurachikchu kayqa qhichwapi palarimishani
qhipanpi puro castellanopi igual kay canal YouTube nicta también willarimusqaykichis. Suqta kaq tapukuy imataq kanman. Suqta kaq tapukuyqa kay hina tiyan. Nuqanchis ukupiri manaña kananchu tiyan jóvenes kuchichakuypi puriqkuna. Claro, nuqanchis ukupiqa nin manaña kananchu tiyan jóvenes kuchichakuqkunaqa. Si ñuqanchis uq día nirqanki jovencita, qanta palapamuyki joven, qatisqayki, sirvisqayki, imapis kachun nirqanki. Entonces, ñuqanchis ukupiqa, iglesia ukupiqa, manaña kananchu tiyan, hermano jóvenes, kuchichakuyman urmaq. Ichari manachu. Manaña kananchu tiyan uq panteretista, enamoramiento, o chikun ukupi, piensasaspa chay ukupi, ma atinkichu qam participe kayta. Imanintaq Efesios hatun kaqta qaynin pishqa huch'uyta qaynintaq 15 qankuna ukupiri ama kachunchu kuchichakuy. Ahí está, qankuna ukupiqa ama kachunchu chay kuchichakuy, millay kawsay uchayri y chayri qhapaq kayta munapayay, chaypi kasan chayqa. Y chay palabraman palasanchis qankuna ukupiri ama kachunchu chay kuchichakuymanta palasanchis. Colosenses hatun kaqta qaynin 15 huch'uyta qaynintaq pishqa imaniwantita chayrayku wañuychiq ari qankunapi kay pachaq saqraq munayninta imaniwashanchis. Chayrayku qankunaqa nin kay pachaq kawsaynikichis urapiqa wañuychis ani wanchis imapaq wañunanchis tiyan chay saqraq munayninta y kuchichakuyta mana ruwanapaq. Yo sé que uq día noqa nirqani qatisqayki, sirvisqayki, bautizakurqanki, chaypi wañupusharqanki, ampapusarqanki, chay saqra Margaritata uchay saqra Pablota chaypi ampapusarqanki. Entonces manaña noqanchisqa kuchichakunanchikchu tiyan. Casadakuspapis casadakunayki tiyan, primerotaqa rinayki tiyan, presentakuq tatanman, mamanwan, primerotaqa palanarikunayki tiyan iskayniykichaq, hinaspataq rin tataman mamamantaq pastorman quedaychis uq fechata, quedaspataq chay sutin noviazgo imanita comprometido. Entonces uq fechata urqunkichik chaygamaqa maqan jovencito atinkichu tatay wasiykima warmita pusakapuyta nillataq hampis hermanitay ripuyta atinkichu qusayki wasinman hasta casadakunaykichis. Casadakunkichis chay diaqa ari tataykita mamaykita joven qampis saqipuspaqa warmiykiwan uschaykunki. Entonces chaygamaqa qampis jovencito wasita ruwakunayki tiyan, hallp'ita rantikunayki tiyan, porque mayman apanki chay munasqaykita icharin. Entonces muy importante chay suqta kaq tapukuy, qanchis kaq tapukuy. Imatataq niyta munasan kay qanchis kaq tapukuy. Jovenesqa anchata llullakunku, kuchichakuypi kashaspapis mana chay huchapichu kashani nispa ninku. Y mayspachachus a veces pastor o encargado tatayki mamayki tapusunki y muchas veces jovenesqa anchata llullakunku, kuchichakuypi kashaspapis mana chay huchapichu kashani nisparaq todavía a veces qankunaqa llullakunkichis. Llullakuqkunaqa mawalekchu. Apocalipsis capítulo qawari kay Apocalipsis hatun kaqta qaynin iskay chunka iskayniyuq huch'uyta qaynintaq chunka kin pishqayuq ch'inininpi imanintaq hawapiri qhipakunqanku allqu runas layqas kuchichakuqkuna jóvenes runa wañuchis lantista yupaychaqkuna hinallatataq llullakuqkunapis y munakuqkuna llullata y llullata ruwaqkunapis. Ama charayku qan hermano llullakuychu, ama llulliriwisnikiwan qan chay hermanitata creychichu, ama qampis hermanitay chay llulliraysnikiwan chay jovencitota creychichu. Muchas veces ñuqanchis hermano wawasniki kapusunkiña, warmiyuqña kanki, tantaña tiyakunki, sigue waqkunataqa molestaspa creychishallankipuni. Pero kanki hermano, kanki evangélico, maypitaq kashan kunan kay palabra imanipusunkitaq, maytaq hermano kasqayki. Ama pantanachu hermanitos ni. Yo creo que casan kay palabra de mucha bendición. Pusaq kaq tapukuypiri imaniwanchikta. Tal vez pusaq kaq tapukuyta qanruwarinki. Pusaq kaq tapukuypi nin tata Dios munan tukuy jovenestaqa nin kuchichakuy huchamantaqa ama urmanankuta. Tata Dios munan tukuy jovenesta chay kuchichakuy huchamanqa ama urmanaykichikta. Munan tata Dios nisasunki, mana pastor Lucianochu, mana noqachu. Tata Dios nisasunki tukuy jovenesta waynuchasta waynuchusta chay kuchichakuy huchamanqa mana urmanaykita. Porque chay huchaqa hermanos ni supaypata mana Dios mantachu. Primera Tesalonicenses hatun kaqta qaynin tawa huch'uyta qaynintaq 15 imanintaq kay hinata nin kaymin Diospaq munayninqa, kaymin Diospaq munayninqa. Pay munan huchamanta t'aqasqa kaspa payllapaqña kawsanaykichikta.
Munallantaq nin kuchichakuymanta t'aqakunaykichikta. Qué interesante. Ahí está. Mana noqachu, mana tataykichu nisasunki. Qhawari, tata Dios kay diapi qhanta palapasyasunki. Kaymin Diospaq munayninqa. Pay munan nin huchamanta t'aqasqa kaspa payllapaqña kawsanaykita, jovencito, jovencita, waynucha. Munallantaq nin kuchichakuymanta t'aqakunaykichikta. Ahí está. Mamunanchu payqa huchapi hermano kawsananchikta. Imanintaq kay primera Tesalonicenses hatunkaqta kaynin tawa huch'uyta kaynintaq qaynchis. Diosqa munan kuchichakuypi nin Diosqa mana kuchichakuypi kawsanaykipaqchu waqyawkuwarqanchis. Uyariychis, Diosqa mana kuchichakuypi kawsanaykipaqchu waqyakuwarqanchis. T'ukuriy kaypi. Diosqa nin mana kuchichakuy huchapi kawsanaykipaqchu waqyakuwarqanchis. Waqyakusurqa jovencita. Mana chayqa huchamanta t'aqasqa paypaq kawsanaykipaq. Ahí está. Tata Dios ta día kan nirqanki, qatisqayki, sirvisqayki. Entonces, mana kan atinkichu Dios ta kuchichakuy huchaman urmayguspa sirvita. Mana chayqa huchamanta t'aqakuspa. Entonces, Tata Dios ninchikta sirvina kachun, queridos jóvenes. Ama pantakuychikchu. Interesante. Kasadakuyqa ma huchachu kashan. Huchaqa kashan manaraq kasadakuspa. Chay warmita llank'ayushanki, chay warmiwan puñuyukushanki. Tal vez kunan kan ninki, pero no kunanqa manaraq kay palabra entiendeni kunan, pero manaña warmiwan puñuyukushanki. Si taña tantapiña tiyakunki, tantapi tiyakuspaq imatas wanayki tiyan, usqayta más bien registro civilmanta casaday, hinaspataq iglesiamanta iskayninta ullapi junt'ay. Mana kunanqa nisach warmay saqirpas t'aqakusqa. No, si ña chay hunshaman urmaygunkiña, si ña wawasniyki kayña, entonces imataq ima qanman parecisunki, imataq kashan hermano chay punkuta wisq'anaykipaq. Wakin huchastaqa ruwaspapuni chay punkuta wisq'asunchis. Wakin huchastari siminchiswan parlasunchis, pero nawasunchis Tata Dios. Kay fornicación taqa casadaspapuni punkutaqa wisq'anki. Qhasichaninki perdonaway tatay, perdonaway, pero perdonqa tarinki maypachachus casadakunki ante el registro civil y ante la iglesia casadakunki. Tata Dios kay palabranwan t'inkikunqa chay matrimonioykita, chay diamanta pacha qallarinki hermano chay punkuta wisq'ayta chay kuchichakuy huchapi. Así que hermano, de una vez casadakuy seqan tantapi qhari warmi purishanki chayqa. Qué interesante, chari, kay Tata Dios por palabra. Es qonkaqta pukuyta kunan tapurikusunchis. Imanintaq es qonkaqta pukuypi. Mana tukuy joveneschu hanaq pachamanqa yaykunqanku. Pichus limpuchaku huchamanta. Huchamanta t'aqakuq cielomanqa yaykunqanku. Qhawarich, mana tukuy joveneschu hanaq pachamanqa yaykusunchis. Pichus limpuchaku huchamanta mayllakuq cielomanqa yaykusunchis. Tal vez kan ninki jovencito, noqa kani joven, ñoqa ministerio llank'ani, ñoqa kani guitarrista, noqa kani tecladista, noqa kani animador. Tal vez kan ninki noqa kani corista, noqa kani culto de jóvenes manta, noqa kani diácono, noqa kani diaconisa, pero joven kanki. Y pero chay kuchichakuy espiritupitaq kawsasanki. Entonces, Tata Dios amotenga mana ari qanqasipunkichu. Chayrayku Tata Dios palabra imanintaq kay San Mateo hatunkaqta kaynin qanchis, huch'uyta kaynintaq iskay chunkuq niwq ch'inininpi imanintaq mana tukuy pikunachu Señor, Señor nispachu hanaq pachaman reynomanqa yaykunqanku. Mana chayqa hanaq pachamanqa nin hanaq pachapi kasaq tataymanqa munanninta ruwaqkunalla yaykunqanku. Ahí está. Qhasichaqan joven ninki noqa kani pastor, noqa kani tocador, pero seqan chay kuchichakuy espiritupi purishanki, kawsashanki chaypi hermano. Imaynatataq ripunki entonces. Qhasilla qhaparikusaykiqa kashan, qhasilla takisqaykiqa kashan, qhasilla tokasqaykiqa. Qhawari, kay simiykimanta senqapuntaykikama mayqa kilometrotaq. Kay simiykimanta takimun ni chay senqayki puntallatapas hermano takisqaykiqa wasaykunchu. Porque Tata Diosqa ma munakunchu huchata. Más bien payqa munakun pikunachis huchamanta t'aqakunku ari chaykunaq takisqankuqa hanaq pacha reynoman chayarinqa nin hermano imaytachis uq rosas q'aparin ajinata. Chayrayku kaypi manintaq Primera Corintios hatunkaqta kaynin suqta huch'uyta kaynintaq esqonkaq imanintaq. Manachu ayachankichik. Mana cheqan kaqkunata ruwaqkunaqa Diospaq reynonta herenciata hinaqa mana hap'inankuta ama apantakuychikchu soltero kashaspa kuchichakuqkuna. Ahí está. Kunan noqa tapurikuy. Cuando Jesucristo hamunqa chay ñawi ch'ilmiypi,
Cuando Jesucristo hamunka iglesianta pusakapo, ripunkichikchu kanguna tantapi tiyakukkuna, tiyankichikchu mana casadajkuna, tiyankichikchu pikunach jovencitos chaypi, kankuna hermanos ni condoncitos wan chay chulitusta churayaguspa, ruashankichik chay relación sexual nikichakta, krinkichikchu yaykunaykichakta. Krinkichik kanguna pikunach chay plazapi much'anakuspa, horata, iskay horata, lluqchinakuspa kashankichik, krinkichikchu kankuna ripunaykichakta cieloman. Mana ripunkichakchu. Porque mana chaymanchu tata Dios kanta wahyakusurqa joven. Si tata Dios wahyakusurqa payta manchachikuspa payta sirvinaykita. Mana tataykita, mana pastorniykita manchachikuspachu, sinoqa tata Diosta manchachikuspa payta hina sirvikunayki karqa. Manachu yachankichaq, mana chiqanta kaqta ruwaqkunaqa Diospaq reynonta herenciata hinaqa mana hap'inankuta ama pantakuychaqchu soltero kashaspa kuchichakukuna. Tata Dios imanisun, ama descuidakuychu, ama pantaychu chay huchata ruwayta. Ahora se kan hermanito, yachash España kay palabra manta, huchata ruwallankipuni, entonces kanqa puraq uya kanki. Ichani, charayku kayqa tata Dios imanisunkita. Kunan chunka kaq tapukuypi tal vez tapurikunki. Kay cuerpunchisqa Diospaq templo, imaraykutaq chanta kuchichakuypi qankuna jóvenes kashankichisri. Mashka noqanchis ninchis, Espíritu Santo noqapi kuyurikushan, thalarikushankichis. Si kay cuerpuyki, kay aycha, alma y cuerpo y espíritu, si Dios pata templo, porque si kay templo, porque kanki chay templo, kay cuerpo tata Dios paq templo, entonces imaqtin kan manakajkuna huchastas washanki. Entonces imaqtinta kan Espíritu Santo ankaypi karkatetishanki, ichantaqa pero much'anakushankita, chateanakushankita, wasapnikta munanakushankichaq, apachinakushankis manzanitasta, corazoncitusta munakuyki. Entonces llullapi pispa espiritunta entonces hampi kuyukusan, supaypaq espiritullancina shina kuyukusan, chayqamanta Diospaq Espíritu Santo kuyukunman. Chayqa mana kanqa chay huchasman urmawaqchu. Kayqa imanintaq kay 1 Corintios hatun kaqta kaynin soqta, huch'uyta kaynintaq chunka esqoniyuq ch'ininin. Imanintaq manachu ayachankichaq, cuerposniykichaqqa Espíritu Santo templo kasqanta, payqa qankunapi kasyan, payqa Dios qosunkichaq, cuerposniykichaqmantataq manaña dueñuchu kankichaq. Kayqa imanintata Dios manachu ayachankichaq, cuerpunchisqa Espíritu Santo templo kasqanta. Si qan kay tata Diospaq cuerpon chay Espíritu Santo qanpi kuyukushan, chanta imaqtinta qan kay aychayki munayninwan atipachikunki, imaqtinta qan enamoramientopi kashan, imaqtinta qan hermano chay cortejo y chico y cita y tiyan, payqa qankunapi kashan, payta Dios qosunkichaq cuerposniykichaqmantataq nin manaña dueñuchu kankichaq, sino kapitaq dueño tata Dios. Entonces, si tata Dios kay cuerpuykipi tiyan, imaqtinta chanta qanchay kuchichakuy espiritupi jovencito urmashanki, kunan cuentata qokuy, pitaq chay aycha cuerpuykipi kuyukusan, chayqamanta tata Diospaq espiritunchu, u chayqamantachu chay supaypaq espiritullan hermano urmaykuchichasunki. Creeni, noqaqa munakuni Espíritu Santota. Si Espíritu Santo puquyninta qhawarisun, Espíritu Santo puquynin achaya kasha. Ichari, Espíritu Santo puquyninqa nin munakuy, pacienciakuy, ichari, huchamanta t'aqakuy, Espíritu Santoqa nin chiqankaqman pusasunqa. Warmipis warmihina vistikunqa, qaripis qarihina, entonces jovencitapis mana ari chay q'uñirikuyninwan atipachikunqachu. Mana pimanpis entregaykukullankichu. Es que imaraykuchus qankanki tata Diospaq templo, Espíritu. Chaypi cuenta qukunayki tiyan. Kunanta purikusunchis, hermanos ni, kay chunka uqniyuq tapukuyta. Chunka uqniyuq tapukuyqa imanintaq. Sichus jóvenes hina, huchallikurqanchik chayqa, tata Diosman willakuna, Diosqa perdonawasunchis. Ahora, se qan kaykama, mayacharqankichu kay palabrata, ma willasurqankuchu, kunantaq kay palabrata, a través kay canal YouTubenekta, qan yachakunki, uyarinki, constatakunki, kay momento entonces qunqurikunki, ninki tatay perdonaway, tal vez ñoqa kargani chay sipas, tal vez kargani ñoqa chay waynuchu, metekuspa chay huchasman, perdonaway. Tata Diosqa kashan dispuesto perdonasunanpaq, pero amaña chaymantaqa ruwankiñachu waq kuchichakuykunasniykita. Primera Juan hatun kaqta kaynin huch'uyta kaynintaq esq'un imaniwanchikta. Huchasninchiktachus Diosman willakusunchayri, huchasninchiktaqa pampachanqa, nisqanta juntaq, chiqantaq kasqanrayku, hinallatataq payqa tukuy saqra kayninchikmantapis pichawasunchis. Diosqa dispuesto kashan hermano
pichasunampa, mayllasunampa y perdonasunampa. Kay palabrata kanman tapukuyki. Chay chunka iskayniyuq tapukuykunas kayqa kutichimuyki Tata Diospaq palabrawan. Amaña kunanqa pantaychu jovencito. Imamanta sirven kan jovencito kayqa palabrasta palarimuni kunanta tumpitata chay palabraman rellenarisaq. Imamanta sirven kan bautizakunki. Imamanta kan teclado tocanki. Imamanta kan corista kanki. Imamanta kan hermano animador kanki. Imamanta sirven charango tocashanki jovencito. Pero canta cuchichaku y espíritu pikashanki. Hermanita son chacoteasanki. Tal vez chay chulu churayaguspa, chay condontas churayaguspa, hermanito y ruasianki relaciones niguita. Kanki pura joya, maipitas quedan kay Tata Dios por palabra. Se kanki joven, líder, encargado, jóvenes manta. Y cantas chacoteasanki, hermanitas son kay ginata. Tapurikui. Tata Dios amo ten ripungicho. Y manisunki Tata Dios. Akakunaygita, chay milla y huchamanta, ama chay kuchichaku y espiritu urmanaygipa. Así que, tukuy pikunach chay huchata ruwaqkunaqa cieloma yaykusunchu mana ari. Charayku hermanituy kallpachamuyki pichus kay palabrata compartimusunki kay diapi hermanuyki en Cristo Pastor Luciano Arancibia Flores. Kay Ministerio Jesucristo rompe las cadenas manta. Y Hankaima hermano comentarios niki churamay, aún mais amigos niki man comparte, suscribí kuchunku hermano kay YouTube man, may chica palabras taras compartimos yachachimus pa hankunaman, Jesucristo hamuktinta hermano, munayman zipunaygita, munayman kanaygita utriguhina y piurasqa kanaygita hanaqpachapi. Mamunaymanchu hermano han cizaña hina kanaygita, paja hina kanaygita. Si cargankipis paja, si carganki cizaña, conviertiku y triguman. Trigumen hermano piurasqa kan hanaqpacha reinomanqa. Y si sañawan pajawanka, rupachisqa quedanqa. Charayku hermanituy, ama chay huchaman kanqa urmaychu. Tata Dios ashkata bendicipusunqa kay diapi maypachachus comparte kay Diospaq palabranta. Kay momento, kan chaypi kasyanki, oray ñawisituykita ch'ilmiyguspa. Mañakuy Tata Diosman, kay hinata. Tata Diosni kanqa manchay atiyniyuq kanki. Kuyakuyniyuqtaq kanki. Tukuy huchasnita pampachapuay Señor Jesús ni. Kunanmanta pacha limpuchakusaq Tata Dios ni. Manana chay kuchichakuy huchaman urmasaqchu. Mana chayqa kampa yanapaynikiwan palabraykita kasukusqayrayku atipasaq Señor Jesús ni. Yanapaway amaña chay kuchichakuy huchapi noqa purinaypaq. Kallpachaway munani kanta manchachikuspa joven kanta manchachikuspa sirvikusuyta tatay. Gracias kay palabraykimanta y kay palabraykiqa tatay cheqamanta reparachiwan wist uk'aspi hina kashaqti kunanqa cheqanchawan. Gracias munasqa Jesucristo Tata Dios pa sutimpi y Dios churik sutimpi y Dios Santo Espíritu sutimpi. Amén y amén. Así que hermanos, Tata Dios bendicipusunqachik kay palabrata compartirimuni qankuna simunankichis ima tapukuyta ruwayta hermanos atinkichis kay numerosman waqyarimuyta 67 60 72 56. Así que hermano, escribikuy hermano kay canal YouTubeman kay Pastor Luciano Arancibia Flores y comparte y también hermano waq hermanosman. Tata Dios bendicipusunqa. Ñuqa munani kan hermano hanaqpachaman chanaygita. Así que hermano, Tata Dios tamanchachikuspa chay kuchichakuy espiritumanta t'aqakuy ayqay. Dios tajina sirve. Que la paz y el comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Muy buenos días o muy buenas noches o muy buenas tardes para todas ustedes. Gracias.